hana kiaria ri rwimbo rwainire thiini wa 1 Samuel chapter number 2 verse number 8 gwire tiriri wo rutaga atheni ku rukungu-ini na ria hinya ruku muhu-ini so ni kuri ria mwetagwo ya muhu na ria mu ya rukungu othe marianire na thamaki koguo either aikorwo nduri rukungu-ini wi muhu-ini so ne turecothiria atiriri ni amakoragwo muhu-ini na ni amakoragwo rukungu-ini twero atheni me rukungu-ini no ria hinya ruri me muhu-ini tofauti ya muhu-ini na rukungu-ini niki borothi han turecothiria haha turona ni marutagwo aha wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya uzima wetu, wewe ni sababu ya furaha yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili.